kitabu do be ko abwabul faraj kira ko sayyidina ali ma radiyallahu ta'ala anhu ako ale mina kuma kan do doniya dima mini kala kuma kan dola ani khazinatul asrar akum ni kala kuma kan mina ako ni sira ka kuma in kala kashido ako Allah ta'ala bina kishi kabo hamima hamiye muyi shini ko do kanga ke do ka warbi latiki ko abina no fe shini ma se folo koy me ebi hamide nini ndona ni ne malule ha ni bulu sira ni mana dona ni malura ni mabato nyini nketa shini ko ne bina ta joni ngeneka ne bi malu usa abifo de mako hami ube gamu ejumenye ne rebe kungo kono kabansa mvla kono ni mbi botugodi say ni fen flying ka jugu horoma ko jugu ni fen flying ka jugu adama dema otumana ka kishi ka bo hamitu kola iba fo kira yimi fo sidna li kwa ka fo bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim ni fo mo mi dumina ka fo hamina ko gelenti soro fo ka ta se ni toroma deuxième gamiti soro kuibi kamana gwambi botugodi akangala ni sira osrai ala be kishi ka boma me usali ne mago be nin ko ina nkana wuli ka bon sigoro la ni ala make ka jogo fla dronke fatia kalalen ko fe kata bla wala dole nana suran surumani min kanu ko ima fatia ko fe ko daka comme qul huwa allah ahad ani iza jaa nasrullah ni iba fika sira fendo de nyedu problème do tunto do ikan isira ne do anye qul a'udhu bi rabbin nas ani bi rabbil falak kumana o sura nunun kala qul huwa allah kala arakan folola iza jaa nasrullah kala arakan flanana ne mako be ni here indela papier ko bola gaddi ko bola ibo kenoe me ala ni ko in tunto do na tunata mbi malo ala nini matanye ne bi malo qul a'udhu bi rabbin nas ani bi rabbil falak arakan kelen birabin nasi arakan flana birabil falak ni tahiyaka ka salamu bila bismillahir rahmanir rahim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kira ko senna lima akoni nguma infoko kelebi hamina ko bi wolon flani wolon fla kwa bi ke portuye wal mahijabu ko kaddo inoche no sai ba wurudi kema sabani tan saba usa eti wuli kabo nona fiu ko hamito ila tumadola era bito awurudili konnana ala bna jira ela de ka fo tigitigi mi fonsona usa ibito akonnana hakli sigi na son dobina ela ibi lafia kasi dekire dola kasro ere makla tumana ni abu abul faraji laje numero keme ani numero bisheki ani woro oba fi koni ba fika hamina ko glan kasel jita ka joko flaka sura men kan nogoyma bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim awurudi sheke me wolonfla ani she bisheki ani wolonfla sheke me wolonfla ani she bisheki ani wolonfla ube awurudi sheke me ani tani kononto ube awurudi she tani kononto usaze niyata adadu bala wa bismillahir rahmanir rahim damay bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim otmana wurudi sheki ma wolonfla ani bisheki ani wolonfla usa no chayara du sheki me ani tani kononto oya nombre fitini oya a nombre fitini no chayara she tani kononto oya a harfu day bismillahir rahmanir rahim alay rabbi be harfu tani konondon dema usa ze nguima kateme ngo hanni dembi taka chela siki yorola on fa debi na nyongira ba bolo da ko aba fo boa ebi ya fama fa yere bi de bolo dale a kofe abi de bolo mne ka ba kofe la de ma fenge kwa bi ya fanyini de bi boy kaso ani barika ka boy kaso akata chefe ni barika e wa dutigi be ani demso be ni mbeka hamiye ni ndin takatoy akana siki amble dutigi shiti de dima kaklaka nata ko alaka sigima na sigira wa furusa de otumana ni bi de blasira du awole kere fedore ka fay mbora ni bismillah sadre nyin sinzi ni bismillah ka boni arhamani ka doni arahimi ambe sungalo de langalila alala alami sungalo bonye o dingelen furutisa
n'i y'o furu satɔ ye fo ni cɛ fatura ni muso fatura